Fatalo fatu ile ne fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso ile paia malo tato maftanga ya ila to olo umfai ona mau mai le fasala longa ilunga o twenga ta failangi fatalo fatu I sunga I fafenga taulangi olo fai taulanga I fia olo fai ona mau tato fasala longa ne fiafi fatalo fatu ya o sunga ya mise foi ia la silasi o tato watunu so se vai ngo le lolang fa talo fa tu le sua manu malo Yesu Keriso malo sai fo manuia fa fitai ma ole ne ava no tato felo ai ya ole fa popongo foi nei o tato por kalame why mission why now no te inga lava ina ia fai ona tato malam ia mo te fang foi nga lunga fa missionary sa fa pe na ona tai muai ma la muai o tato tua ia wa failangi fo langa ia o tato nei vai taimi to fa wai ma to fa ma mai nai le taua tele o le tato nga lunga fa missionary ia o mele fa talo fa toi ne fia fi so fa manu malo Yesu Keriso talo fa tu foi sunga fa fenga nei le sunga ya pasta ke li kupa fui ya malasunga ya pastafiti ulia o mo fai ona mato mafuta ne fiafi atalo fatu lo sunga ne fiafi me tato por clame ya fatalo lo sunga swape patele ne ya no fatalo fatu foi le sunga ya fiti ia fifi lo loto e fatalo fatu pa ia mal malu ia Samoa o lava o tu le malo so ne fa salonga tu fa le langi ia o te fatalo fatu le fia file nei sunga I fa fenga po fa lupenga ia o fata fito langa fia ia mese se wo o lava se tangata e fo la fa lo mai ia ma tu te fatalo fantu le fia fine fia foi lo loto o una moe ata se mau sa o una nei I le por kalame le fia fine ia le tua o mo nei matang ia dato via le tua me la dato tanoina ia via Yesu Patrovit lo ne via fie o folofa ma fatalo fatu ile ita fa fonga si o tatu wotunu o e foi o lo faio na mau maile po kalame mia fiafi so se tu la vol nei lo lang ya fatalo fatu so fa manu malo tatu li fa o Yesu Keriso ya fatalo fo e sunga fa fenga e o mato ma futel nei fiafi o la vol fatino ino po kalame fa muia le tu nei fiafi allo sei fo muia ya ala tato por kalame ya le li ole no ta inga lava ena ia tato tu tala noa ile ngaluenga fa missionary sa fianga ia missionary le fila nei tato tala noa ile to valu mo ale na mo to no Samoa o ile lato ngaluenga ia ai mai se fo ia mena fa mawina ia la lato sacrifice uma sa fianga ia lato ia wai manatua ele fa pe o vai termine nei o le o ia tava le afi o ia afi o ia o vai termine na tau no missionary e Samoa ia o pau mele sa tato no wa ko valu lato e to ono na mai Tahiti ai to lua na mai ai tutaki ile si ale le o rotonga o ile pena va fefia na foi la to ngaluenga ia wa tama fa e fai o le ma mal tato ngana fa Samoa ia o le o tangata wa pe sa fengata foi le pe le foi go fita to termina wa ka vale la ku le singu ia pe le mol mata ia le mese o le rato le singu ale la ya le pau ia tai va foi le o datu tatano e ta pule wa so ngo mai o verso ia ai se el manai io sawane tu ele tu el mele lo loto asu ape femertu spa ia o tu putele le malama mal poto au tu pu vai foi malami o langa ia te au tu to ele tu el mele o le fisilia te o la via le ala me ala lo tu le fai ia ono le la tatu tatano ai le to avalu le no mai momua al manai ia femertala tatu su tatu feita o femai o ina wa atu fo i William
Joane William na fona tula I mai le fafine te malo fo lo fa we amano to lu o po sei fa me ola ole na fe so ni malo sile I na missionario ma ko ke mile le ngana a pe lo vanga ia sa so ni malo e a fo ia tau fa mala ma tau il ma tau fa fengo fien ngal benga missionario lua ele ngata fo ilea a fe mai ole ainga mali toa la inga mali to male za usa mali to mai ole la kom ka fa yo inga fai fe mai ole fai me ka kangi fa me ai e fa fanga ila o missionario si o ila le ta o mai ia ka ku ke yo ole ko valule le afo yo ngalu du fa tasio tanga tele temilea e pe o sia ta fo ina a mai anda to le temile nei o I lava le fo le datu baba I le lotu le la I tono le meta o le mission ia I lo e tangata uma e tofu tangata male nga e tofu male a fe lava la umea e ke la ko mission o fe me ai o la wa me o fe me ai e sia e fa manuia o mission na ma e pe la wale la tatu tanga ile to valu le ia e mau fa ma wa sili pe fa pe fe ona fai ni tangata le mataulia o ia u mo ulangona o tangata ni ele yo mai Samoa they well trained io le le me fo le ta ua I fo ile fa no longo mai se le me lo cross culture e fo ile ai yo ile atunu uma le atunu e ma ko iva ile kama ia po fele mai ele son halu fo ile se tangata ko o kaimilo o taimio o le fe ayo tangata o taimio po uli mal pongsa a tangata nei te loa o makua I fa au pengaina to I fa au pengaina a o fo ila o uma fo nga o inga tangata la tu te anga I mua ai o le strategy o vanga yo wa o siri a fa ke kinga o mai Samoa o lar ko inga o kanga ka ka nga I Samoa e te lo nga takera ka mai ka piko I lunga walenga ko vai nga take ka mangele take ska ka vo ile la kele nga take la ka mai ka piko I lunga la o le si vo la me ta ona nga fa nga ka ngai they studied our culture e ko inga study ka Samoa inga ia fa ingo fiele me ngola komisiona masalunga ila ukula uva ya kule ya ingi uminga walo taimi pasta pe o isi me ia lo ngo tanga tina o mai ele nga ka o mai wo fo mole tua they well trained o mana o ina le ole simea anaya fo ele ila ofeitau ele page 29 ole tusila o ka fo o na e fa mawina ai fo ele to ta ual mele ya maria to wa fa mai ole taimi na ai tau mutale sa au fafanga fo ile ya savai tu sa au fafanga ya malia to ai na wuto nu matele le fa me lo malia to e wala val mako ai ga mai au fafanga ai o mai uma loa tangata e o e missionale fo ile ele mele te ma fo fo ile ta u tele ole ngaluenga na ulu I fai ele ai nga sa malia to tu fa fe kai ya u ile ona tate loa ole amatanga le ole faingo fi ole ngaluenga I Samoa e na ua mafai ona tula ia wa tatu ata faingo fi ole tupu Samoa e kai mina e ma to tupu no ta faifa le ka o tupu ta faifa ale ua pe ua ave fa alo ale ainga Samalia to I missionare ma fai fi awal tala le okay lo ole si foi la na awala faingo fi pe na ma na ina na faingo fi nga lu nga missionar ele ngata foi le nga walu after ele ainga Samalia to ya matanga Samoa ya pe ola nga ele afanga tiro to ina foi le protect ina to ele fa pe nga umatu no Pacifica te lo foi la sunga fi la so no nga il va nga le ya okay lo on ta wona le ta kuma le poka la meta tu te fati vese io se fangule ile so fua fo ile ona le ta tu watulu ma se fo tu la ma fa missional ta tu fo la voi le amatanga le tau fa au fina tu tala le Samoa ele fengo fie le fengo fie mo la wa pe na le ta ia pe fa fengo fie me o mai feoing ya ai me se fo ya o le tali le leia na yo tatu tangata sa ia na tai me ya ile ya to se mal mal mai le fionga le a sa la to talia mal fie le o to le tala le pe o le ngala na mal ta wo le fa mo tatu to e fanguina le tai
toi fa manatu ia Samoa ma si foi tangata si tatu tunu ulta o ninga luenga fa missionary na mana ia la simele sa ta wala sunga pastor kupa ta o tele le mele o le oina vai ele o ele se mea fo ile manatu fa ta va ai va pe o mai lo longo na fi alfa alu le alfa pe ngai le se mea o ngai vai o le silea va en o le galuega a Ian William ma le latou team na taunu Tahiti o le whainga mo mission station o mission station la ka pe le mission station le sai vai atea o le si mission station sai pora a kusala o mission station a sa train nei kanaka ya masalo pe whainga fin ka fa pe ka pe le mission school o le singa strategy nga fa ngal sa ye mo centers for ie mission centers for ie uso ngai train nei kanaka ya venka ka fa pe ole aonga but o le mission station ka pe administrative office for le for extra plan ai strategize ai ya ma train nei kanaka awa ole o mai le na mai tangata ele okay loa ui ana va pe na kai mele ele yengi formal education wole but ngai ya le kind of trainings are provided le na mai tangata ne fa tino le lato ngaluenga ke lo foi la e foi purpose wa na ta u foi mele le cross culture o te lo le si va nga fa ngo fie o le Pacifica o nga similar ke le ka ko cultures cultures for ia la Rarotonga ma Tahiti ma ia ma Samoa ia but still ia va na ese ia le nganu ai le fa ngo fia la mele o mata dia o passa foi le lo tatu tanoa o le mai to valule e mo ino mai le fa pe o se la pa sene Samoa le o le fa pau tangata le fa tanga mai loa e peila tangata le fa te ingo tangata le o poti o kala vole fe me sa wele ko lua a tangata le fa malika la kuspa ia o laia te ia taleni o mo fa fale o le si foi la me ko kia le fa nga tangata le ko valule nga o mai le nga ka o nga o inga o mai me ko kia so the skills so they use their gifts pero ka kala me le fa fale ai ke lo e la lo fa mangi me nga ma ko ngu me o tangata le fa me ka kufunga mo ka dio ke mi le o mi si ma nga fa nga ka le mo ngamu o ngamu lo winga fa lo mai ngo lo fo ye me ko ma ko ngu e la mai amu fo le o fa lo le umu le nga fa nga le nga ka le kusa o isi a wala yo fa nga ko valule so they use their skills and their gift fo le e fa fengo fia ko ma ko kala le ma ko singa me tanga tane wala e mar ka ngai o ke lo fa le ngo fa sa mo ka mi le e fa le so la o mai ka ngai fa ali mer ka le ngi le e ka mi ka sa mo e le nga ka le kuspa ia la u dio mai ai le fo fa le le lo pe ave la ko mai le ko fa inga ko fa le pe o singa a wala fa nga mi so nga le ngai e fa nga e fo le i to singa mai ma fe so soani ile kala ingor kala le o ya sa ye ma to nu ya o ke o lai fo la ye le fa le ngamu ya fa sa le ma ngam o te o lai fo la o le ma ngai o le me fo ile why pe on ngalu ha missionare a haru le ya most of the time ele peda resources ku ya wo faina la utan anga le wo walu ya Felika South Africa mela e ne ngalu ngai South Africa ya wo tala tunela na ile al po no mato wo e me o por kala me foi fai mo slums ya mo card boxes wo mo foi ko ai ke vai mo lungo pala foi le va tu foi al pa ia le la fa fon ele ini toilets man me pera foi le o vinga la tala foi le ngalo fa missionale ele wa ko missionale adapt le situation la yeka foi le instead foi le o le ko le kuili sai se le vela ale aku adapt le situation la ya awa ya kasi ale po le na mato wo e tu ai foi le sams e Africa o so le usa un ponga va o que le se vai o que le se vai but imagine la
Imagine la conditions for ia le ngo ia tangata ia ia o ke lole le sa mo wa ngo mai tangata ala e mo ia o fale a fo la me pe nga but it was nice and clean o le situation le o ai inkia wa fa alua no walu intia ele nga lo fa missionar wa fa tasing o walu Afrika wo kilo ai la wi ele ta u te le mele ma le sacrifice e ono fai tangata nei a le sia na me man wule o tate le te o ngale te o le mele o le sia me fo ile e pe o te no form o ma fo ele desire o tangata i o kai milinga ma le kai milinga a le atu tilo atu pesa ye le fa mafa ho ile le pesa ye le fa mafa a sa moa ele avengo missionary le te milinga a pe fo le sa ngau ya kan kai ho ya e pena le o le se to e fa mafa le te milinga yo le ala o makwale ho banka pena o le sina me fo ile le tate o le sina winga o tato o mai e fail por kalamene o le to fangu mai tatu tangata le fit o le ale me okupu o le o le ko yo ngi mission ale e o ka sola le nga fa mission o ka pasai mai o le foi me ka o le kilo ya o le anga lo nga fa mission ale o le pe ka ke va vai ele nga o le pole tu e bombia fo ia nga va se ya wala le ngai pepe mo sa ngola usunga i mfayonga fisoka ile makanga bela o meio fa ngo fale no me fa pena ele nga o le pole tu ole tawo ko ile wa le te no fa mo sile mele why is that wale ko yese emphasis ile mele la so Sofia la so bas la le me wale ko yese ka ko emphasis ile mele ele nga no fa missionaire ia e tofu de matama le tali mea a pe o fia kwa le makanga sta e me kala kuspa ia kupukele le fo le malama kupukele mala milionga mala mio le ngafsidi le be le loku le fai o mafu anga le so e mafu lava ia na to because on lo ma fo ngaka ile ro we have everything ile ma fo nga o ele ke ngo fo ngi sila o lo i me mo fa pe ma lo langi ai le a nga ma lo lamar ka isi va ngo le lo langi ma su e lo si ma ki val mele sa mo ai ye si ku o lo langi o la ye ile mo i fa pa al mele wo ai ma ka ku su e mission ngale nge sai ti sai i loko ngaka ngai it's a big sacrifice ne ka ke lo o sho dingo me ri ko lua em qua sacrifice ho lele em qua io mai ai i popole fo lele pe sko lua o isinga nga mai ho lele wo fo ka lo pa o ki ai lo no vinga a bule ko mo le menga ke mir ngai pa so le ko ye le la ngonga nga a pe on manga yo ka ko por kalame se ko fa fangu mai le lotu maka ko po le ale ko inga le melo wo ye ke mir ngai o nga pe fa ko ye me uma o le bo fa pe fu nga ka lo we have everything basta pe se ka le punga ya o le melea ni ka ku va ka ku ka mo e pia ole wai le o ele ngal wen fa missionaire la wa util silo ele fa penga o mission ale ye foi le it's a combined effort o ngal wen fa le ngal wen mo ya tangata for example e tangata ke pio kako we are here to inspire and encourage tangata to get involved if you can't go as a missionary, you can contribute financially. Don't know how to missionary. Mato missionary africane. Ya feitau a fe ma fe afetala me fa nga it's kama me it's very expensive. Apela winga la utala ele combine effort le ma fai ona fatau no ule ko commission ma nga no fa missionary le na na o yesu ka ke o fai le me piko si la lankawa mane o no mane ai ani loto tangata fai nga la ko el fai na la to fatau no ina le nga le fa missionary ya ele li salo la tato watu le vai nga le ole ase la sa tato tilo fo ile momo strategy
Awa ke loa ono sosoni atato kako kilo kako planning for the future. Yeah. Let's look at the 1830 kami tau no talele Samoa. Oangi ko inga strategy nga awa lu ke fika iva tau sanga na swe mai 1830 nga kaungul kalele ai 1839 le wa mission ale so 9 years sa ngale na le talele Samoa ai o loka ko wa mission ale so e fai ala si sawa ape fika nga le iva tau sanga pe au kilo elengi ka vale elengi va elengi ka vale elengi va elengi va pera from one side of Samoa this side of Samoa e ko kongo le iva ka usanga le e fai ya si sawa ole alu le kana le ola ofisiri la o angi au wala sa fa o nga ile kai me va venga sala la kana le because it will help us to strategize for now. Yeah. Ole fo imana ia sili sepi ia leo po a strategy nga fa nga tanga tani fa te inga basta no winga merkala fo ile pe atatu su imka ko fai ka we fe me ole or kai mi fo ile o tiabe por ka kale po i me ia tsaki le missionary le fe mai ole or kai mi mal masangia atu ya ana su alawi ole sia madia ko ile va ya so wa fo i olonga ole fo i ole aingo longa o to olonde tina le ke lo ka o ainga ye ole ngo ia i usolo kinga vela waka o tui to fa ole o ko finga ma de ko ya sia il kamalo o lo risia so me lo kuma ia vo ia swala wi mo ia a fe merkala me le ko swala wi o ka ya a ko foi nga e alu le ma ave le lo ku lo ainga foi le e ke lo nga fai le nga usi ka ia swala wi foi le lo nga la tala foi le o le singa strategy nga fa nga ke mia nga fa nga o le si kupu Samoa foi le o le o ngisi o a wa nga le fisi sia inga le ma de ko mo swala wi nga spread ko le lo kum ave fa ku ko nga be mo ka fa ku fa la kai lo winga o le singa a wala sa fa ngai e da foi e mali toa ma ainga tupo Samoa e fa sala la ko le loku nga lo ko inga fa ku ko ngole o nga ainga me diko kering ka ko anga favor ka malo o sa ngo se favor ka malo a wala fe mai la fa ngola le loku le o le loko so ala wi fe me vale kumu me ka si o la ko me ko kia ia e wa pe a wa ele ke va lu fur var ko ka le loko anga fa kwa la fa ngole loku lo ngo a ver ka foi o me ka ko lo la ia a foi si voi le ngo ka ngo le me ama ma na ia vai ole no lo tina e fala wala ye nel farsa I matau tu ya al farsa nga muli fai ale lotu na mata no fo usa le menga ye ya le swalawi ya ma ngia yo le menga wale bota tu tano none ile wala le safa nga va venga spread kala le ya ona la le menga ma yer kala nga neta wa fo ile mafu anga le menga le na alu le talele au ke lo wa gisia wala paso fitinga e la o fai kauye e o ke lo ngai ke peo le wala le sa fai ngava ke mi wai le fa pe nga ni me sa fa ni o feo ye ka ki di vale ne se sa ko mo yo sa mo le ke e pe sa ko mo pula wai le vale o kai ka yo o inga e yaile masale la champ kan ho le tangata le ngo ya te ama wa ti avi ngai le ngai nga ve lotu ya so la vi a te ama e se na ti avi o si avi mai tu taki a te ama sa ro tonga le se America Samoa le Samoa o te ama la o le nga luenga tangata le o te ama na fai fa mai alo mai longa pao e manko le sa nga mai wa o te ama nga mai ave I manono e matetau o te avala wana mana o matetau I manono e matu sana mission nga koe a mailo le ia le 1836 a mailo le ia le o te ava a velola ia le I manono a va maila ole famtala mai ole strategy fa nga kale o te ava kusa e alo mai longa pau I manono nga saulole amaka mai ngai samakau ia Pasolo fala lili paso solo mai no e le fanga o le paka va mai la e alu tangata lea
o lele ala ku ngofo le ngu fa mai la fa ku ka me aya ya ngalo sta viti no fo ai fo ele me la ku ka me ma kala ngo ai le o le kangaka la ngai piko sili na tele lang contribution e evangelism ala nga me so e alo longa pa mai le singu ma ka milo mai ai la ku fa la kai sa o ku ila fo ka ila ka ba ku ila fo ila le fa ya o le 1836 man ku ala 1836 nga ya na tu pone revival ilongi that's right ya ngaru le o te ava nga avelo le o te ava e avo e tutuila ngalu e le ala saufa mau fo ia e menga records fo le missionary pa ele o ato toa uma information ngai bits and pieces fo le fa matala ma le ngalu ngala nga fa ile ma le tiaba nga fa si umio isa mo ai ti ke ngale ke ule mena o le sila me ma ne tupu ngai e leone o le revival ngana tupu le 1836 that's right ka pela me fo le pele ka di e ka fo le ele pa u tangata ilalo male fe atai ma me pe pa pe ka ko ia ise me nga kupu ai fika mission ngale le fakata nga kupu i o le mela te vato o le pe weird di ka ngaka ho ele mela ai ama fai ona access ka ngaka ko ngo information ya awa tu si no mo wa ya o channel was John Williams le ala ele fa mo nga bits and pieces o le revival fa mai o le revival nga mai a fai kaulgus pa ia fe ka ngi ka yo ele mena tupu tangata so ava fonga foi le kale si ala ngosa yo al pala la si le tangata mal fe atai e o ko kale si ra ma mai le se me hace lotto ele se me hace lotto le ngang pa ia ele se me hace lotto me ale ngang pa ma ngai ke le le va ngale ia o le sila me foi le no util wia ta u tele le mele o ngalo fa evangelia le o ke lo nga o me na working termina e o mo termine weka ka pela al mele personal evangelism for le on one to one basis around the cooking fires sa mo faina tala no ai o le va ainga mai le ainga ka pela mele tu pu le ainga so la vima la isa marito o i foi le vota lo ai o le so tanga le o so la vima ma la ainga sa marito kusa alikuwa finga maria to le kinga le leo sio ala tu to fale go lo o ma na ia io va fta ia u fa io na mau ya fa matalanga le mele o le si me fo le no tilo na taua tele tau o le transformation po le suwingo sa moa ina o tau no utala le wala te tele no pe me ia wa e taunga tele o ye le fa mo nga el tusina tu se malo o Davidson e ka ula o le Samoa the history of Samoa o la record ai tonu ina mo me fai poi ponga fo ia na fai aso ia fai poi ponga fa Samoa o le winga la utala ele ai ma se si me ma finga transform minga kanga le gospel ia wal swinga na le na tupu Samoa mai fai poi ponga ia so ia witi ko ka ki difi ka ngo ia se el makanga ia ai foi le swinga na sui mai ia tangata ia ono le tala le ia e foi ai binga o kanga pe mo poula ma me fa pena wa le te mai taua ia sa ia so foi le a kala o pe o poula e kalesia ia ale wa ia o le te uno e kalesia pe vole sa al tilo missionario natem ia pe se me ele ficou i marcalo lei ia pe le u ficou le u koso a ka ko le u ficou ia le o fatanga ia le vangale pe je le ngala utala foi le transformation power of the gospel it's worthwhile giving our lives to it magwa worthwhile ia wa ia ele se me fesiri ia na me ole si me lo tonu lo tunga pastor kupa wa pe ole si le va nga tauta ole church planting mai le ai o se lotu na Samoa se ia tofu ia wa mele ko pe fa pe ri mai kare se mo kasi
O la ofesili la pe nga vavenga alu le church planting le kaimenga. E nga ngong famisa ngale. What happened today? Yeah. Ma fiti. Ma ua fiti a. Ala mo tupu taimine nei. Awa ka fika ia. Ia ngangu kalele, ia msalo sapari loko momo ke ia ona me tupu kako church plant. Okay, lo ia nge kai miwa. Eu pewa ko file bu bole kanga ka ole sisi ko ngau ko fa wa lunga safa. Yeah. E pe on me sai nga kai mi mai ka wa ko fo ia. Ele ngau ngai ku asa ye ka mfinga mo lingo fe au tala le. Ya nge kai mi ia pe se I volele o fa wale le piko ia kanga. Ole se ngau vole a e ko e fa wa nga fa misa ngale pe ngai pe o lo ngai no ye le pulanga we ngai. Mole se ngau nga kai nga fa misa ngale ai pe ka u nga ka ku pokala pe ko e fa ngoi ka u nga sa fa kingo ka ku au mo wai. Ani misa ngale. Pasta wa le ta u fo lelele ai ka ki o ko le mele le church planting le ka u ku ma nga fo I fa sa mo ya so fa pau me yo o fa I ponga o mo fule mo ba ku spa ia ele ma ki pe ka u le alo tala lele mal pe fa fe o nga li liwe emission ngale no ko kanga kange a wa ba ku spa ia fo I ba da to ba ku spa ia ka ko fo fa e o la ku spa ia mo fa fa nga ka fo le ku spa ia fa ilo mai il mele fa pe ponga va ngali pe o fe mai ia por la poco solmonga fe mai fa me ko fifo mak ia ka ku spa ia solmonga o ka poko mai al memo muli afanga fe mai o le ala ka ngir ka po sa vo le apostolo paulo kusio fo yo e fe mai paulo the profound mystery o lo mo le me lilo sa e sa u poru fam kala me ngale sa u yesu ele mo ma fa ilo mai le ba me ka fa piponga lo ngala pe neta u me ka fa piponga o le ka ki o le manga o le ko fa ngai ka ngai ngam ma fa ngole liu le fa piponga fa pau ye sa yai wa ka mo ka ke defika ngo yai ele se mea is a evil event le ke miliole o fa pau sa mo e o fo la mo meo o pea I o ke defika ngona o ka sa pea ai pero ka o ese pil la usunga fo le po la me ku por terminer po la me o le se church planting sepi ai mo ni la tali ma fu o le ko ye se church planting la nga wa ese le focus al lotu wa ese le me o fa mo le lotu wa ma ka fa ko nga the heartbeat of God le ka u me mortanga ka le loa wa ma fu nga fa ilo ku inga ia fa pe nga o mai ia tangata fo ie le mentalism o le mentalism fa to convert ele li winga le loko kanga nga mai o ka wala nga le loko e mai kanga ka ngi a wa oi ia inga ia fa pe nga ilo ka kanga ave disciple and then evangelize inga ia mo fa ke le inga ia nga ka fo ie fa no ke le inga malo le ku but that's the problem right now inga wa is the focus on loko money is not the problem money fo le anga se pi ko ngolotu ba le mele lo ku fo ke lo isi number 1 le coupe ini ti wa se le focus le tupe ia le se lo ngi fa senga se lo tala le langa le tupe ai pe wa kasi mo le lo ku focus le coupe e se me fa nga ia we se focus le ku le coupe e fa na mo o le fa lo ke le ngol malo ke wiso le evangelism ai me se o lo ku fa tutu o le menga le ka ofia le ia le fa so no lotu e ke o ngana ke o le mele pastor o le reason male mafu anga o mai ngi miso ngale ma sacrifice o lako o le ale mea sai loko tangata nei nga lenga sacrifice tatsi ale mea o le fa o la tanga nga tangata o foi la le tato ngalu nga terminai o ke lo ile ai ma se va nga pito sidina ta o ye terminai na lo ole end result for the end product o ka ko ngalu fa miso ngale is to save people. That's right.
So say people why ele ya sisi mafuanga al melenga kako mai fai por kala mi fa mission ale kako mai fai ya ngadwen fa mission ale enga ia fa ola ina tangata it's not for le fa pe ia fa kele ai kale sia maselo this is just merely to save the lost that's right enga ia populate ia le langi ia ai empty hell fa ngao awunge inganga ko yo iseoli ia fa pena na tumu le langi ia wa alma fo ngai le fa ngai o te lo me fa nai le na ole focus ngai pena eta wa wa ese ai fo le ese lo ia se kale sia mai le focus le ia ona trouble ole man lo then a church fo le will put their focus on building buildings ma development for io me le kingo le ai awa ya wa ia o le pickers concern le inga nge ave share le focus ale kale sia mai le mafu anga na lei ona sau Yesu le lalolangi nei is to save the people is to bring as many people into the kingdom of God tato wa fonga vo yo te fat vo ia o le mafu anga na le na to anga wal mel nei ya wa pastor erese me ase worship center le me ali ya wa ia tato por ka vo fa elegi me ase worship center. This is God's mission. This is what He commanded us to do. Alana fatonua le tau te o ye fainu o wala maso. Ba wangi kako ese mai wa kako ese le wa mai le focus le o le fa ola inga nganga o tangata. Trapo lo malelo. Wa foi le kauke ka no a fai ole mission o le heartbeat lo le atua io ila ka ko la sunga se pe se sunga fiti au ese e ma taulia le mai ka ka ngo mai ele i foi le fanga ele i fanga mai ka ngo mai like ko io fo ala ko io ki io ka ko ke mingi ela pula le sfa manu mo e va pe pe lo solo para winga ya ole tasianga me fo le e te tawana to o ko refocus fo le ya le kalesia ya matato fa ola inga ele ko commission male mele na mana o ya Yesu e tauti o mai fai awa ka ke ese mai lo mai mena ko trapo la male kalesia that's right o me vola nga le ta o tele le va nga le tato maftanga nevet la usonga fit o pe un mali ngia fia wa pe ole mak ngo fia lo le mak ngo nga lu na fakala ile o ngo pe ole sa ka sia le sa ka bla ile o nga fo nga ile o sa ila pe o ka bla ya o nga nga ka fa ola ina ya o ngola ngeke pe o ke lo fo le ma fo nga o ka o pe o le ai ese nga fa kala i pe nga ia o ese me o ka bla ia si la ai ka le sia ya ai pese io leo ele ya se si pe mo kango fo le si por ka kango ele ya mai ele ko mi si nga le ngi singa me como le ka le si fa to mu wa ele o se me vola nga mai pe fa ise fu nga je ka le si pe fa pe le o me ka wo fa to mu le me nga mai ele li ya ka ko ai pe wa ese le me wa ka wa ye si la ai ka le si fo ima wa fa mo kula ngai kupe mo me o kimo ya wa le me piko siling ka o le faku le ole ya ole si me holele no tilo ya ele ka un ke le ole mele o le church planting wa pe o so se me nga be kala inga pesa faku ale loku al me vola o te tilo holele wa vel fatu le lotu na mambe wo kan kala excess po loku wo me kan kala loku ya to yo le sinu ko faku le si loku ya pe wo fango fia no la tilo holele one of the best ways to evangelize to bring many people into the kingdom is to plant churches. That's right. Foi pingo ta wo va sulte nei pasta le in fa fo le mino fingal ngai kampangi so the mindset of kingo le house ma ko le computer le house ma le la si fa le fo le ngai le ke ma on me la fa le house fo le awung mo ke ma ya customers ya isi ai fo ko konge o kilangi ele ole kon fa le mai ka kala yo
a le pio another warehouse there close to those people o le ka fo nga le loko e ka le ko me le loko a fa te ka ke manga o mo ka ka fola o le ambe o le loko i o e fo le se loko e fa ku i o a fa la vela te mingi o nga ua o le mindset o fa au maka ikane a ave ka i o me ko la le ka ko loko la lusika ik na le lava so all those things fo le wo ku por ke mingi le ka fi ale me le o le ma pi fo ka o fo le la o le ko le me le tu ya ta wo le alu ma ko fani oi I Filipino abas o nga leo ke wa ko o ka ko ma ko pa I use the fun fo le pingo fa ko nga inspire o lo tanga tengo ya o kon penka o sida ko fa me la fo ya o nga ama ka o fo yel mele ngo vai le o le multiply o nga ka ko le lo ku fe awai o nga la ka la fo le o nga lu fa penga ka ikol fe as a mission minded lo ngo bi me ko fo le ele o ika posi ala nga le ka ke mana ma le fatu le tu lo ngo bi nga la po ika ka ko ka ika le ti vale ka ka va ko la uanga fa nga tanga tale sini o le le o le biska ka le la ku o o le ka fa o la ka le o ale la ku ye fi o la a ver tanga ta o le la ua pe fa ku ka ngona ka o la ka pinga e ba la ko la e pepe lo ku ala ku vole le expect lo ko ko pili so all the stuff le e ka ka le poto ya tato so aka ko manga kupu maula nga le to wa ya fa nga me ko kia mangi awala fo ida to te la ngor ke mi fo ngai wa be ko fa ko le o le ko kusa haso ye ka mi ngai o le ko fa fin ka fo ka kala no se loko e pe o no se ta no ai o se va ngale ta o tele ya wai masalo le o experiencing ya wia le mangai ke le mele le transplanting wai okay lo ele ma fai se loku se kasi nga keita ni so ko ke le vast area le ka ke ngo foi ya pe la wala le fai ngo fia na mo itanga tele lotu o le sila me fo le no fai tau atu I me ye fa mo o ka ko wale tu no mo al Pacifica nga independent ma ya England o ile na independent na sa moya le fa ngol la ko ngal fa mission ngale o le running le daily running o le ekalesia o ta to fo ile tu no more contribute financially ile well mission ya why tell me wele lo tato your congregation Union of New Zealand sa ya wa ya le Council for World Mission o mai al temi nei o fai ka un milion ku pe nei ko nga o ku pe nga o ku pe nga o ku ile le kale sia le ya la tono le Council for World Mission ya wa al tau sanga luafe le lua fe na mai funding e to dispute ya ele ta o tele na America ko proclame pa to lo winga la utala mai le amatanga le 1830 nga amaka inga fai menga mala fa inga ole kupele o ma fai onga accumulate ya male o eselo le kale sia le ngadwen family le so now le awa nga ole fa mo na mai matofono fai mai fai mai malo petania ale fa nganga tupeia o le tax law so le langa dispute le la lang ya ko le la ve mai mako ala winga la utala holele the shift for le kalesia from the primary focus which is saving souls to saving money and accumulating resources ole tulanga holele tate fai singo ya ola tato la ngai ka ko fa basingo agora ngala tala ho ile one of the things pastor I can say for le bon le me le ke ole ida utato pasia ke ma ko pai o me sa fa nga tanga tayer ko valu le yaso ya material things o singa me fo le ka ko ave o mission ngala winga le ngoro kala ino o ka inga la ngalo ma ko kala inga o tara ai o fula ko inga ma ko no ko fo le kusia ile fa punga no Jesus loves you la ko la si kenga o no ko fo le ala ko fo le homeless mai can I have some spare cash for me ever mai so we got no money for kala ale ka kala homeless can you remove that name in front of your clothes o le winga la tala fo le o sina me ko ki fa nga mission ngala ngai mo ko o kai mien makiwa nga wa ko mangi mi angi mi nga kilo e fainga ko singa mai tanga tanga ya fainga
ngala ke misi ngala kulo wala e ula sa mo le or kipi e ke mi ko fa ma ka dia la ko ngastali ka ngir karcha o le mela ko o paule por kana la poskolo o la ko ke ngo for kula fo lo skula fo ngo foi ko o le mai se tore aposkolo inga ia mo wa ka kala ko pi fa pe ngale le me ko kia sa fa ngai e misi ngala ya so ya inga ia o mangonga o le saulo ma kale inga ia fo ia le winga pasa o le simea na pe fo le pe sa le winga le me lo ia pe la o ma termine ia e pe fo le tau te nga me which is le se me ka uma ka ko por la me nei po e pe o tato tala no fo le e ka unha io me sa fa nga ma me to tia nei tangata ia o le simea tau we just need to mention for dele o rong so ia misonga le ia nga play ke pela o misonga le palang ia ma misonga le Samoa ia ona la ale titilo wia o le vast majority po le ke leo nga luenga fa misonga le Pacifica ele i fai ngi palalang tu ja o le rong nga play e palalang is to vision, planning, strategizing, resourcing, training, structuring, problem solving, me va pena pesa fa ngai la ko ia me mo le visioning fo lele ia ma fu ia ma fa tau ia ma provide resources ma provide training fo lele o tangata ia sa fa tino nga luenga le spearheading of the mission in the mission field po kanga ia sa nga lue fo lele o ave kana lele o kanga ka Pacifica. That's right. Now, first of all, let's talk about Tatu Tangata Samoa. Yeah. Why, even though Sangata tala le Samoa, I all missionary more lava. O leo ke fai kaua ko ai e mea na tupu ho le Tangata Samoa ne, o le moko ai makau ki ala. Yeah. Ai leo iai fo ini fa mau tele fa pe o fa mau fa pe. These people were instrumental. Although nga o la ko nga fa nga lu nga la ko nga fioki ko nga lu. But the majority of the resources here len o fa ta wo ya uya. It's mainly for le pe highlight le role mission ale paralang. Ai pe nga skaba imense na fo io nga lu nga na itanga Samoa ya sao. Anietla te loela le tau te le pe fa po inga ke le langa langa but le combine effort le me pito silianga challenge le loko o nga pau ho ile mo le te mina na mai ai o le na mai para langi le tala lele ma le rolling a play tato but together le combine effort yo ka ngaka strategizing ma tangata nga do le mission fio o le me ko ilu ya lo loto. What can we learn from that? The spirit of unity, the togetherness of the people. That's right. Awa te fa tu lautala. Angale kupul melia, le combine effort le. Ke lo la mo salem mi la ko. Ke lo o mal temi nei o la mo salem mi au tu valu mal au wan ma ngai pu ta wa se pi boli sila me tal anga pe fo ngor ka kala te ava le ta wa o la ka piko ma ka kele le fa mo ngai la no la mosalo ngai ngoma kala anga me kele ku me fa ya ai kiki me nguskusia o le singa le ke fo le tangata Pacifica o le kelo me ngala ko fa ya fa la be i ma fa nga ma mau la lo ia ma ko mo ko pa langi am le me kuskusi la lo o fe le me ma le me o le singa problem pe ka tal anga o tangata ka Pacifica wa so fica usanga me so fica usanga e mai fica usanga bole lopo fe o anga o se le ko mo se fa mkalanga le lopo ngala ku mo ke ya le tangata pe nga ko foi wa i disi mission ngale le ko ko kurs fu ko usanga isabo al ko foi mo wal mai foi le nga so solo isabo ko mo ngala fe mai mo mo foi or kingo vale o folinga ai le isui ale loko still remain the same o i ko ke loi pe ka o foi le o le unity ka ngai awa va ka inga ba ko dia o ka Tahiti Rarotonga mai Taki leanga o mai fa sala laule pe dai mo ngela ka o pala langi o mai fua ya lu o ma fa ku langal me lu tanga ai fa tai na mercado awa mo ngel me funga le wa fo iwa bo maka ki ai el Pacifica fo le o ka ko ile tua e mo se ka po inga matulanga i wo mai ke mingi a ka wona mo le mo nga lu fa ta si sai ai pasta
ole fiti se me te sa no e jo langa ne Makang fiele sa no ngale sumai penanga ya ole ya kupane fiafi ole lokole sa ye kanga kanga ele I mga kupo aide bawa no le kufa ka se fole le unity ole ngala le mo bien ko o mo skemi nei awa fole le ole o mai vakas ko faule le ngale lokole fa mission ngale ole le kaki e ngo e kalesia po ai me ka wanga e mo bien ko fa fo I loko nga ka temi ole ngale na fa mission amen ole sila mea fo ile le tato tana no ile manga ye kelo ole vave fo ile le sawa le alo le mission il Pacifica ole temi fa ko malu was more like I pese training I pese mission training center wai le sia onga ko le pesa sa train wai mission ale peo kele a mission ale ngo pe nga malu nga kai mi sa mo wai o tele o mau le ni fa mo nga ko le establishing o piula ia mo ma o fo ia pe o me na tete sia ai pe o ke fa ka wia o malu na o tete la wia pe ka pe se training centers nga o mai fo ia ko ke le ka Pacifica nga mai tu valu o ngai ka o mai ni we o ngai fo le pa te la winga la utala pe nga provide ile training ma le resourcing o mission ngale ia ngo le ngo ale mela de simeno noticinga lo sunga basta foi dele ole shift lea ole shift mai foi dele ole mission minded to more knowledge foi dele ole bia lo que ngo mo observe ole me foi dele was shift ese mai kanga ka mai nga lueng fa missionary le mafo fau nga ile nga lueng fa missionary nga shift in more into theological training. That's right. So now we have masalo au kanga fa kaula fa ingo o theological doctors le nge olmo ko ke le o winga la ele anga la yeta but o me volele that becomes the primary focus now. What about mission? O me volele le okay. Why wale on a shift it's a mile mindset le wa ole te mana tual mata longa male malto ino okafa olo wa ole mato na mato fatasi o I Tahiti el famna tuino tonu mo tele le Pacifica lu sala to sanga ole proclame na sa fa yel pona o una sa fa yel history ole tonu mo tele le asama to ye mo okafa olo ya marsunga ya Paulo Kolia ya ma ni selva nga mai malua na mato tana no ala mato ino okafa olo wele ya o me foi ale na mesa le toina foi le ya awane yo ese mai le focus le from the mission into theological training ma na ya la fa longo sa nga toina ola ofisili la mata ole ale me ualei onga shift le focus le from mission work and missionary overseas and some more into more theological trainings. One that no basunte nei suluapi. Masalo kama pego fa wakakawo merkemi ngi mo kamko gelengi lo ko fa ku wa fu fa opera inga kanga kali poko malmanama. But the problem la il kemi nei langa wa makanga o mafinga o loko po ile loko mongi o ile loko sao ka ko nga la vo ile ka ko wai ai lo ilo e ka ko. This is one of the way that the devil like comfort ki Apollo it destroy him esel the heartbeat of God in the commission wa avisi pe ko esel focus al loko lo winga wa maka o nga ka fo ile le sa ile poko malam lama male io nga fika wa ya le o tangata ale fio ki kan ka mo se ai le le au ka kan ngor por ka be pone tele no por arte mi ai e ka kauna ta fa no isna ta fa no longo mai o I fo isi tangata o mu le loto I meta u fa mission. This is the time e ka kau ko fa fo I le lokul mele le si me fo I wa e pe o lo fa ko o ke le fa singo o lo lokul fo fi awai o ke le me fo le lo wa bisi le lokul
la wa involve i le loku mafai ko kongo o le loku vanga foi le mo la uma kalo ngi al mele wa makanga the worldly systems start coming in the church makela ya me vo le mo fai por kala me le loku fo le fa apise le loku ai ngalo le loku le mission nga fo le purpose nga fai ye le tua le fo le lotu what is me be very careful coming you for the Apollo wa makanga o mai me ale la langi operate ko le loku nga fa be ala ka ko o me o manga ya me ya pa ai ngalo ya ka ko o le wa makanga save o le ai lo focus la loku pasta ia coming ka ko fa fo i por ka no bingo ka kupu kalame o ai ka ko fa fo i da to le lotu le me ta ona yai amen ko ke le tangata send out ale fa finga o like use the fund from our church contribute for le ia lo winga la ofisi fo le ongo le o sifi mai ko se o sifi mai le mai e wa 1830 o le ke fai tau atu wa at least o tangata ia le record il tu sia o ka fa olo foi le titolo te over le afe rua afe tangata na o fa mission ngale wa le fa pena al pauna ai na al pauna tangata le lo kilo tu si le o le alana ai su e kunga statistics ke minga ko kiki ale se mission ngale wa o le mela le fa ila le o te fisile wia po le ale me wa le nga shifted focus and yes o le ngalung fa missionary it's the Great Commission, this is fulfilling the Great Commission o le mela le titolo ko was shift as a maile le mindset o le lotu maile Great Commission into theological trainings o me holana le no fa fitaya we are ka ua ia le mela let's focus on a mission and mission school ya ua ia o la tala foi len fa ma to te ita o fa tu sunga apostle never ever let us never shift away from the focus yes we still do other things but the focus later is to save as many souls how do we do that by work missions eleva penga mission ngale o ifa oh no in Samoa in New Zealand in Australia anywhere no fa yonga fa ola inga itangata ya keep palka ko focus le our focus is to save as many souls as we can possibly what is the purpose of evangelism? O le ale fa mo o le fa evangelia the purpose of evangelism is to proclaim the good news of Jesus Christ to the lost and that is our focus on local o kanga le loa lo winga o mena langa kalanga Yesu i le Lucas fuluifa me sa o kanga esa ili mafaola i le na le loa so a fai la ka u le faku Yesu ya wale ka ko ba ia pe aka ko su ku spa ia me ringa me fa pele ngai o pe alwa ku o nga e ke ka ia se si nga ngai rumo le ne foi fer ku spa ia fe mai pe pese angelo e fia a foi la kasi o e se pi kasi ia pasta kasi au i le aso sa o le sa kasi ka ko lai praise the Lord eu fia la angelo la pese ka ko o le pe aka ile pe ale fa makala mai i me ku kupu ile ka o me aka ko le mo ko ka ua ile ku ka ka nga kasi e fa lai ole si pan manga nga fo ile ngalung fa missionario o we le aso mo ngo ko o le feeding center Africa el mela fa ngalu nga fo ia mato missionario la ye se va tu pasa que lo aka ko o ia mo ko ayo kangi ya so ko va ai se me va o le e o mai kanga ka alu le fa evangelia fa lo alto ko le meo kanga mai fa ola ia uma lo fa nga no le kanga le feeding center le wesi center la no fo nga so mo ma fa wa pe what a beautiful thing to see no money in the whole world can pay for that me vola te fa pe to we el proclame nepo ni tangata we are not begging for money but ni tangata yengila ko lo ngalu ha mission ale we need your help we need as much help as we can ole open my Malawi ole open my Kenya in the timing ngalu ha mission ale South Africa is now a very difficult place to be it's a very dangerous place to be but ole ngalu ha mission ale
o ngol ka mo fai ai fu fio le mele ma ko ame le focus le kale sia il tau te nga lo fa missionary te mi volange yo le e alu le wa ye mission school lo trainer ya mission ale le focus on ngame is really to send out focus is to send out people who le mission fio ma fa ola inga tangata because at the end of the day this is what counts. Ele pone le ku pe fia de dia doctors. O ka morka ka pokolo we ku sila pasta. O mo ko kelo ka pokolo ei ar sili. What a waste of that wisdom, what a waste of nga poko ai le kala le masingo fa lo la le sifia. O ka morka ka fa lo puspo ia le ku mo mangele. O a le level me lo ko mai kimu lo go winga o le o mana o winga mo o menval au le ko le oki ai lo fo nga inga le pa le singa me le fe kan ka this is the time a o isi fa lo mai ele se lunga ka o kuspa i o fa pele nga le nga fa punga fonga nga ma fa ina elu fa mission ngale or ko le tua yeah, God is looking for someone available sanga te ava noa se tanga ta fo le fi o fo so pele ngo kan ngo sunga solo ape we plan to have our mission this year on November to South Africa. Io ma fa pe fa no longo mai ia po fiki no kuai la ngol sina me fa pe fa kang o no ke no kui o sina me le ka fia ile le fo ile i nga lunga fa missionale male fa telo kala le o ma po no ku ka ko wa po ile no ku o lo tu na o ngo fo ie e fo fa ngo ai be lo tato a wona but we are all one. We're supposed to. Yeah. We're supposed to. O le sila le me tau o le what can we learn from Jesus? La se kako le songa mo mai ya Yesu. O le ngaluang fa mission ana di la se kako le songa mo mai ya Yesu. Ya wa po ya isi tangata o la se kako le songa mo mai ya Yesu. Ngaluang le mission work ya wa ata to tilo ya. Ele fio mo Yesu le lolang. Mal fati no langa o le au kilo ko le mate iva tolu lima tolu va fa mai ona alu ele Yesu I nu uma fa mai he traveled through all the towns fa mai teaching and announcing the good news of the kingdom ya ma fa malo lo tangata ma ese uma ya ma fa ali tangata no na ngale le I me sia tangata fo le fa mai confused ko helpless e pe fo linga me ngaka o le ingi le ma moe fai no la ia leo lana sau noanga ia fetalai lo le Yesu la apostolo amai the harvest is great the work I feel o le ala le si me le o tiro ne ia o so le mele o me fo io o lo ku kai pese o kai pese me fo le o se fa la potonga ia ka ke ia nge ke o fe kai mai fe au la lo la ko lo nge pasta ka wale o le ko no ka o mele o le lo ku ka lo nge ia the church is not the organization but it's like an organism in a human body lo lo ko lo se fa la po ko lo ko a no bertanga te me ka le kalesia o ma o eu ko aguan so ka ko wala winga ke ko kas nga la ke popole le kalisi ke no o ma o le kalisi se pire kalisi o le kalisi o fiti le kalisi al menga o mal bai ka ka blang o me la le kalisi fai o me ka ko fai lo is to manifest Christ o fai lo Yesu pa le sila nga me le lo mala lo e ka ko fai lo Yesu lo la o la manga o fai lo Yesu inga ia mangu malo inga mai ka le menga ko mau o le ma ko avele lo te tanu fai au pasta el maule va pe ia te o fo ile mana tu sa ia ke riso Yesu o io le akua fa mi fa ma wala case if you have that kind of mind ese que no la ma coloca nga so que ale fa ka le akua ia o me se ma fo ia ta nga aba ku mi avole ka o ikai au ke le ikai sia la pe o me nga le ku mai lo au fa ia fo se fa unga le loto ke le fa ia lo ikapa mai le akua ma fo o me nga le fo la fa ku ma winga lo to me la commission ai se alanga a fai o fakumal ma fo faulo i sur kan kalelo e o ila u le fai au le la le se ka e mo sa vali ai basta absolutely si la va ela fio pa ia le tu sa no nga Yesu e ka te ka poko la ka mo Yesu ka mo wanga mo ala ka mo Yesu pa kai ia i ko mai mo ki te rio la
Ar sa nga ya Yesu ka si ka nga kapoko la si Yesu ka ka mo mal ya nga mo malo le tu. Yo. Le faku ako nga Yesu lang nga lo fakala. Yo. Folele nga tsia fa mana mal mele. Don't get me wrong. Folele o tele o fa tu ne fa pe ele o nga ya fa longa. That's right. I think if you see kenelo of so song. But to lo winga la tala o le focus le it's not theological training. The focus is mission. I've a theological degrees in my parents. I've a my finger implemented for the mission multiply. Yeah, that's even better. That's even better. For the we are more kawa. Langa the menga the safa Yesu or the winga of city for the. For the asika ko le song I learn my Yesu. Yeah, or mission of la Yesu ya. If I'm sure. O si kan kai e me ko yo ka ding lo uro ke moya la ka ri ka ri se me moya ia mai se sa wanga pasa fa mai o sa la langi ngi fa de fina ngalo lo tama io this is one of the thing for the fa o la fa Yesu le finga lo ka ma io la ka ko o ila ta to fu le ka ko ke lo fa ya ile a fa o Yesu e o le loko o ila ta to le la ka ko le fa ya pa onga o shift le focus ale lo tupa o ke mingi mo kan ko fa fo i me ta to ma ka ko ale nga ta to fa a mata ta to ko fa fo i mai le me ka o le mission ma le o nga ta lai e ko ko lo ko wa o le mena e fo le o te lo le fa mungi ai o le fa popo ka ko lo ko is a bonus a ka ko ia o le take di fa lo inga ka o le fo fini ka po fa lo ko ai a fa pe saule ka ngai la ka lo ku lo o po ke singa o me le tu ia ba ke lo fo ya o le lo ku e o se ka ki sika ka me le ku lo ku o menga e mana mala maita ia fo ia le lo tu te min nei sa le ia all of silu no wala sa lo le va ngul muli le tato maftanga nipo ia ala ska ko le songa le mai apo ole has ele ngalu fa missionary what can we learn from Paul, the Apostle Paul? Ya no ta wangile sa ngo fo fitin ta wangile mga ku le ka malo le e fo le I mea sa mo ko dio le ko finga ka malo ele ska ba ka ko farsayo ma o ka fo ye sa ba ele ngai I fo I mea sa o ngai sa ma ko I fa ma o fo ka ko finga o ve ai nga o mo ke viso ka malo so o sai na le fe ba ka ko ba fo le ka malo ka o mo fo ya I mga ku ma me ko kia ka malo sa fai no winga fa ba ko me sa o le kula fongo sa o fo kula fongo ngai mga malo ngai ka me kula fongo o le ko nga mai set fo ngai ka ya ka ko as a pastor no we're going to sit down together and fa pela ka ko abisi mission e ka fo nga fa pe yo e ka la ima no we need to sit down fa yo le strategy na fa ngai de kai mi ole ile fo I aba ka mo sa mo fa ngai para la fo le e se ku di mo ia o bo si nga me fo le o le ku porque so le o ka la pa e pingo se me fo le ko ya ko ai lo fa ka wa inga lo go vinga asa sa pasa we sit down and plan things together fo le inga ia alun me e le nga ko nga alun mission o ka ko lo ko ma ka ko le ka ka ku ka ka lo mo le mo fa mo le bo si nga me le mission e alun mission ai ka ka lo ku le va le ko ma ka yo so those are the things fo le a ku fa ka si ka ko a unity ti no ke riso a pe o me nga ka ko mo me la poskolo le ia o wala manga me ko kia sa fai ia ko me ga ko a fai fe me a kala e kule me ka o la ia ka ki ko runga ia ang Samoa ngo ko ngia si ku o ila ka ko kia a me ku runga ko fa wa nga wenga si ia o ila ka ko le la ka ko ki a ko fi ai ia o ko ina mere le ku pula poskolo a me ka ko ia ka la ka sasa o ke mi foi la ngai le ke le foi la ko ma Amen. Aku fo le fika ko por kala me no po ka ko ma ka ko. Yeah, but it's not our focus. Yeah. Our focus is to equip ma ia fa penga o nga fa o penga ngisi ko kongo ngal bangi ka ko. E ke abo ya wina tul ma fo te len malo ke viso man fa la. La se me ka ki ka nga len ma ya pau. Ole si me mo ki lo ye le so fu nga lo la wo na le. So ko fo le e ka se men ka ba ye nga ye ba. O hanga ka kikiro ku sanga benga ka po luskulu al pe po uskufa langa kala mun mudia le no vai kai le kale si ho le ya efeso le me kala malo e o ai lo wo o ke le man ye che o fa o male le fo le ngal benga mal fai vanga mai le tu ya ke ya
Angal venga la le e mori o ale le kala le lo fatu no le tu tangata. O le fakor malo inga boy o te riso o ngal venga fa miso ngal. Sa le ya o le titilo fo le langa malanga mo fa missionale malanga lo fa missionale malanga non tol o malanga ya Paulo. The tasiano na focus nga ia is to bring as many people into the kingdom. O lele waku plan churches ia mafapenga kusi fa malo se wa orkele kusi Paulo le o kusi fa malo se Efeso o kusi fa malo se Corinto kusa o meia o le si la le mea le te fa ta ia e la wa kilo e le iso nga recordinga mengi ko kusi pa ia nga langa record mo ka ko. If we want to know the strategy of Yesu, we go to the Bible. Why not we do it? Why not we do it? Is it easy? Well, it's not easy. So exactly the same thing happened. We might have to face that too. But ole ka una o mea o le umanga record me to tono tus pa ia fe so song ya kako. As listens o te lo foi la o non ta u le on ta to temi. O te lo le la te fa o fo le vai aso le ta to por kalame. O le to tana no atile pe mana ia ke le o ngalu fa missionario. Ya talo fo ia pa pe na no fa no pe le tu le no e fa ona tu fa ya ole no te inga fo ni por kalame ele fo ele tauti le fa masi no ni tanto nunga mani pena le ai ole no te inga le ai e na ia fa ona fa la te le ina le malo le tua au mai lo lima mai lo tau au ya ma tu foi ma tu tau au tu fa tasi ave se ia ingo ngimo e kale si e fa fa la venga no fa missionario le tatu tu fa tasi ngalo fa missionario po fe la vale kalesia ai tatu to fangu mo to langa ilunga le loto fo le ngalo fa missionario e tangata me sa tatu tangata te le ke o ngalo ngal Pasifika pe o tatu tangata Samoa o ka ko langi o fa ngau mo tangata ia na matanga no fa missionario mo umma le lato taimi o lato no le Pasifika ia e pe o tala le apostolo o William Yamato o tatou matua no le Pasifika au tatou le lao le lalang yeah, and that's a challenge for us yeah fa manuia le tua le tatou maftanga yeah no le tatou taimi no so ia tu se nga fa tai fo ne fiafi o se nga fa lo mai le fiafi le nei ia o no te inga na ma o nei ia fai la o muro loto le fia vea o e masitanga te so soni le singata pe manu maloina sisi nganga mo le tua ia e te no fo ile fo ia ile sunga su ape vai fo ilunga le live o le telefoni ia fa pe fo i te lotu ai o tu le nei fa salonga e le le te sa ili se mea e a fo i te lotu ai ia o le matu te i mau ona ia po fe se mea po fe se farsa o la telatane ala taua ia i matou o le to fa fo i o le lotu po le kalesia ke so ile fata wol mortala inga ia male eventually se no binga le fia fi fata fo ile na wa no mole no ia me se fo yo nga lulu e fa penona ona fasala la tu le nei ia fa mangalo me fo se leo pe fa i wasasi pe le tauta mali ilo fa longo a le fia fi fa munia ina le fia fa munia le fia fi lo fa fo mai fia God bless fata i so ja de loe fa maru fo ne fia fi lo fa fo nga Samoa ia pe la fo sa matu tala o le tala whengai fo i le whaafoga masisi la io no ta inga lava o matu loto maomne io toi whangule o le tātou soifua ngā lue a mei se lava ngā luang wha missionary io wha sauno fo i sunga le whengai ia e lava se tasio ia i le nganga lea ia e le lava se me sidi ta ua le wha ngā soifua mo le ola io upo le tupo tabita e wha ngā soi le ola mo le tua ia i le mana wa ola fa nga tau mo le li mo ngalo ya fa mo le tu le fiafi sa mo tatu pele ya malo aftai ya tatu tala soifua tatu felo il verse 4 alo fatu and God bless.